أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول 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 الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة نتحدث عن الحج وأركانه وواجباته وغير ذلك. أيها المؤمنون، الحج ركن من أركان الإسلام الأصيل، أركان الإسلام الخمسة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أيها المؤمنون، الحج في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوصة في وقت مخصوصة على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، الحج واجب لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد فتطوع. هذا الحديث صحيح
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي رحمه الله على شرط البخاري ومسلم. وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. أيها المؤمنون، أما شروط الحج فيشترط لوجوب الخمسة الشروط: أولا الإسلام، ثاني العقل، ثالثا البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف، لكن لو حج صح حجه وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا، ولا يكفيه عن حج الإسلام. الثاني الحرية. الخامس الاستطاعة لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووجود المحرم أو محرم للمرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أختها أو ذو محرم منها. آخنا الله سبحانه وتعالى تيغنا وسلنا النبي كمي الله جاكين دو كسيه أدو مرويغا كما كيغنا غيرنو onan kanu Allah tabaraka wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala gara nyamari mo gobe nan ton kani ke Allah tabaraka wa ta'ala na to kote Allah qanna nan yani Allah gara duna khairin do la khara khairin ka home adangani Allah kanna nan yana Allah kannun cigindinde Allah kanna nan kan ayana dutangana bakka wandi haqqunga mare mu kengana girno nga ona tunanti kaccampo sirengani kebe kenni Allah kitabe nyai wa man ahsanu min Allah qila kanden qaho sirengani kebe kenni farendo kebe gari sallallahu alaihi wasallam ko Allah ga to dangan mo gobe wa in tuti'uhu tahtadu gella khangana wardo farenga alaihi salatu wassalam qakande mare mona tunanti bid'angani kebe kenya no fo sakatante sube ga kinci gallo dinan no gondi ona kenya khilli bid'a fo sakatante su ag kinchigallo dinan no gondi ona kenya khilli bid'a nga annabi alayhi salatu wassalam to dangan bid'a su khagadi sankonta ko nyani sankonta ko kha algarni be nyai ag islam no do ke khutba o gadi gamun hobe kammay lenki kenya ni hijun khibare bayri ona hijun chanjane nyari ke haqqati Allah subhanahu wa ta'ala garanne wonde ndella ber serobe nu dangani igabe gabelenki ihammin hiju nyai yo nganani kem mo gondambe kitu be nu jongintenga hiju nga on kawanta kunyogonu oname simmandiya aq islaminu hiju ni gombonge nyai gal islam ko ke gombonge awatu nanti islam ko ke tage gombongo karagiya kamai ko annabi alayhi salatu wassalam hadise ngari mogobe hadise kebega Abdullah bin Umar hadise radiyallahu anhuma ati annabi alayhi salatu wassalam to dangani bunya al-islam ala 50 silama ko ketage gombongu karage akam kun gombongu karage ngana lampa me dam magaita o kancila ma ko ngakon ton tenyan bar gombongu yogon ku ngano ko ni tuano ndame imame kutake ngana ndi serenga na ken to ngana kafira kun kengani salle Allah farenti sallallahu alaihi wasallam ati ho hanangan kebe annan sede nanti bat tunkanta di tongwa ga hita Allah fofo iga batta Allah wure ken ni gare nyai Allah banan nan ko nda kenya batta anna sede nanti Muhammad Allah faren nyani Allah ko men nyani ke manangan kebe ta'atuhu fima akhbara طاعته فيما أمر أن فارنبة أغنى مرند كبدي وتصديقه فيما أخبر
anna tongondi aga khibarindi kebedi wajtinabu ma naha anhu wa zajar anna Allah to baka fofosu aga kabandi bakka kenya aga rakotondi anna Allah to bakkai wa alla yu'bada Allah azza wa jalla illa bima shara'a anna ma Allah batu kille sudi aga hiti faran kille sallallahu alaihi wasallam kiyamana nin cede nanti Muhammad Allah farenya afillandi ngati iqamis salah anna sallen cigindi amana ngani kebe nan dume sallen kammai anna timmandinde nya salle ken gonde agombo ngunda awajibi afarlanta hinunga ada sunna no anna sallen challe ko mo be annabi katanda ngani sallu kama ra'aytum min usalli kan challi kagari ngari mo ko be ngasallini wa ita'iz zakata anna jakkam bagandi jakat ni hoy akhre kharentena nabure nyano gondi Allah subhanahu wa ta'ala ga nyamarndi kennam bugu anan kini soroku benu segi Allah gari ko surati tauba no gondi wa hajjul bayt ado Allah kanjura e kengani hiju o mawdu'u kega urnu kebe kamma wa sawm ramadani ado sun qason tume daro ga gir kebe ya aqslam hajj hiju ni man khay hiju ni khere-kherende nyai serenga na telle hijanna dingira khere-kherene lugan karang amma syariah nganati hijunga iti ata'abbudu lillah nambati alla dangani bi ada'il manasiki tibati yogonu gollenga fi makanin makhsusin dingira khere-kherente fi waqtin makhsus anyan haqqat khere-kherente qadi على ما جاء في سنة رسول الله هم كما كينغري النبي سنة صلى الله عليه وسلم كينغري قلوا بينو غانيانا هيجو كي أنت سحناني نيا دينغرا سويا بوي دينغرا خير انت الله دا خير أنت تلسرنا الطوافون دبري دينغرا سويا مسيد سو أغا هتي الكعبة هر فار مسيد حرام دي أنا طوافون دبري أنا دبرت أما الله بتو أنا بدي أنياريت بيجادك تنام مسيد awa kemma on nambe gani nan daga rawangandi qaburunga aka kabantenya ni boyri Allah subhanahu wa ta'ala gara tawaf kebe nya farla ngan kamai ada dingra khere-kherente nya dangani ada haqqat khere-kherente nya kuta dangani kali ken kanya na kebe gari farantu nan kam sallallahu alaihi wasallam donc nukta hana be ga famune re hija nanga anna ngan ne nganna khalasin da Allah dangani tabaraka wa ta'ala boyri bati ken kawantanya Allah dangani tabaraka wa ta'ala hijunga aqsilaminu hijun ni wajibin nyai farla nyani Allah subhanahu wa ta'ala to dangani alquran ken gondi walillahi ala an-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila Allah subhanahu wa ta'ala hiju kenya wajibin nyai nandagi ka ke jura sere sere akamanga katukatta ken ngakilleya man ken amun nyai yigo nyani ba yakhare nyani ba lemne nyani ba khirse nyani ba aga hetkebe gama balahi kunchurono keno gonde sire su Allah garanne wondi ndenya ndangani annan qawanta telanna hiju ki anna buganyin kollan farla nyani Allah faris sallallahu alaihi wasallam ati hadisi tanadi hari diga menga kamati sire o sire Allah nganne wondi ndenya kamma aga madaga Allah ka ke jurana daga hiji ankara dina sube aga linga da kammai yahudiya kun kamma wa nasara kun kamma dinan tanga kun kamma hilla kappe kamma aga linganda kara dina su kamma donc ni haqla toqenya faris sallallahu alaihi wasallam ati Allah ngana ne woni ndenya serebe khada ngani annan kenye hiju ke gollen ati boy barti honu ngadi na bure kara way kasare ne wattara way barti nan kane kallera way barti nan kane dun tambala ko way kitene dunade ana bartando hijun nakay donc Allah ngana ni wonnan nga haqqat kebe annan qawanta annaka nen ciitini annan daga farla kebe Allah gara farla raniyanan kammay ana anna bogandu kammay Allah subhanahu wa ta'ala ti sirebe wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin yemme be ngana kafiraku mananga ma Allah do kennema be gara nyanganda ngani amma ko fati hiju ke wajiben cigindenga annatu nante Allah ni karana nya bakka dunasuya
هيجو فرلالي النبي عليه الصلاة والسلام حديثين كما عبد الله بن عباس حديث رضي الله عنه أتي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج الله فارس صلى الله عليه وسلم خطبة آخرى صحابة كمي ada soron cuakhirin nanti khakun coro Allah ide ada hiju ngadanya wajibi ngan kammai donc hiju nya wajibi nga seresu kammai farengara ke ko sallallahu alaihi wasallam serego giri gatina dangani al aqra bin habisin faqala afi kulli amin ya rasulullah ata Allah farengara yala hiju ke ani wajibi nga sine suaiba sine su hiju ni wajibi nga seren kamma kenya ni ba Allah faris sallallahu alaihi wasallam ati law qultuha la wajabat walau wajabat lam ta'malu biha nganna ko nota anyana wajibi nyai kenya na nabi alaihi salatu wassalam ni hinna na nyai ko mon kammai hinna na nyai matonun kammai hinna niya higa be wala hanya na farlanga ada tokono nga kenya laula ana suqa la ummati la amartum bis siwak inda kulli salah riwaya inda kulli wudu nganda kakkanna kota nga nyimma tonu ku kam nyinya marni haq salli haqqat su kam borosade maka salli haqqat salli dage haqqat su kam borosade Aisha radhiyallahu anha tifare birenu golle ala hinana da bariya kakkanna maganya farla ngai matonu kam mai kenya na kati nganti nam nganna konnota hiju nyana wajibi nga kakam sino sine agannanya wajibi nga kakam karanta dangane farenti al hajj marra hiju ni tabane faman zada fatatawwun sero gada jidi ndede bari farla ke kammai kenni nahile nyai annam baraju ngollinya ka wajibin ken nan kam hiju nga tabane farenyi matonunga iswage mukhannen nanti hiju ni wajibi nga seresu kam maraniana ngani sina ndi tabane afan uyun ndi tabane honu qade nanti umran khani wajibi nyai Allah faris sallallahu alaihi wasallam hadisul no nyamar ndi ken kai kunya mar khannu tuwana yegonu daga nanti umran khani wajibi nyang kam mai awaken no gonde Allah diga kanna gati wa atimul hajj wal umrata lillah kala hiju kedo umra ke kala timmande Allah dangani tabaraka wa taala ako islamin hijun chartini mana kay hijun chartinu nga oto anu ndanya sartinu karage ete sarti hana al islam silamahu hijum peti wajibi ya kafirin kamma mangana silama ko ci Allah tabaraka wa taala bayri dina kero raqenni annan silama ko anga masilama ko ta aw ko anga na daga har hiji andara gene ahillandi ngana ni haqqilante al aqlu amma sirbe ngana ni haqqile gante majnun turinte hijum peti wajibi ya kammai hijum peti wajibi aturinten kammai kenya ono kilun to koyre de annay gonu walla anay haqlan tan tambali go wi makai inatin daga hija dangani anga hiji kebe da baran tan barajan tadi de ndaken konno de ka hijo ti wajibi ngasre be haqle gantai anga na hijin seren dangani hiji kebe anani haqle ngai kube no ga fati ga mai hiji Allah hiji kun dangani kakebe hakkale gantaita hiju heti wajibi akam ma bira kebe ngana sah annabi alayhi salatu wassalam to daga rufi al qalami an thalathin qalbi mutun tenga hin sorosi ke kamma al majnunu turinte wan naim arqan qana mangana heje ma turinte ke ngana saha sikandi nga khalado le manam bucinne mangana khebu asikane al bulugh akaman nan khebu ho hakkile ngai khama khebu angana khebu ani kembere ngona tunanti Allah subhanahu wa ta'ala gara takalif liku kubenu sagu komon kam magi korosini kenya birake be serenga na khebu
amma lemna mbucinne leminen peti killif dunkeya kabar est ce que lemine ngana hiju ke wasahana o tu anon ta ngana hiji a hiji ke wasahana ka kenta silama gum piju khano ndini bakkay silama gum piju anda khano ndini bakkay ka kebe ga hiji ndini ana nganni nyaada ngani lemine ke da bor lemine ke nganni entay ana nganni nyaana da ngani angana khabu birake be kembre ana silama gum piju ndeberi ke dalilul minna yagare wandare ile mengutu katta farenga sallallahu alaihi wasallam ati farenda nga ali hadha hajjun yala hiju wa kalimina dangani ba farenti na'mu wa lakil ajr hiju ke wasahna dangani abraje ngan kamma abraje nga sarana dangani donc kembrenga angana khebu ana hiji ana katandangi kenya ni hora khu akamanna ni horenga awidu makai siresu haqqi majongay kenye nati kome hijum peti wajibi nga kamay boyra kaman nem pakke jonginte nyanay haranga na hiji aga koma ko kedi a hiju ke saha ka ngana hora ko birake be anan kawta salama ko pijunda barni akraga ndinga Allah subhanahu wa ta'ala al istita'a rani angara wada ngana sembe ngana ni andangani sembe ki kata kan intenni hilloy serego na buren cembenta maga hijundi kasah sembe nga magai ho na buren nga maga kasahan ta maga kebe na buren nga maga sahagan ta maga garante telle anan kaunta yugo dagena kenna hiji dangani gella naji wattebe gara du man tenga naga aji ke ganta sahandi ana sereta na wutu kenna hija dangani fare sallallahu alaihi wasallam da sere gora aga hijini serenda ngani ati labaika an shumbruma fare sallallahu alaihi wasallam ata daga tampiji ba ati hani ati hajji an nafsika summa an sumbrumatik hiji anyi medangani hinannani angana dugutan na hiji tanandangani kenya fuqaha untini keda an niyabatu an al hajj anna yugoram place ndi hijundi qasharti niya naji sahagan tamma kangaran tetel nabure ngamma kangare nabure tamma kay sahan tamma kay yeron kunne la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah subhanahu wa ta'ala walillahi 'ala an-nas hajjul bayt ko ayatu ogara khara at la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah nta yemme killif ndini hoyi aga heti kebe ga sembe ngure agara way kebe dangana Allah tinan na kenya dabari angarante fofo dangani angara tokono tikuri nyai Allah subhanahu wa ta'ala lagana tiken amma tumundi kenna ya garenya kenda ya garenya khere ya garenga hiju nga wajabina kamay sharti karaga shartin ku karaga beluga gidangini atumundi limana khay ya gareke mahram na nyama khay mahrami mananga ni kebe ya garenga na sigi kebe kana garanta yakini ya gare subere igo iga sigime igo ke garanta kay yakini ona ken qilli dal mahramiya dal mahrami kenya ni igo nati kedi igida yakani hatta lehiji dal mahrami he boyra Allah ya gareke yakini dal mahrami ni hadise keda ko Allah farenta antatel ya gare sudangani anga tongoliti Allah ado anga tongoliti la qiyaman ko tanga annan trende ya gabito sikki kamma segene aga hitan kafenga ambaba wadam batteng malle menga dam batteng ma akhi ngadam battenga ma ka kebe gate zal mahrami ampaba tubunni ampaba khore kundi daga na kenya ni faren ke nga sallallahu alaihi wasallam yigo ida saha hiju nyaadi ida saha jihadu nyaadi aya khenga tele hiji ada Allah farantir nanti di ke saha nanti daga jihadu nyaadi de iya khen qawatel hiji faranti daga da nyakem batte nga kan daga hiji daga da nyakem batte nga kan daga hiji donc yere onan kawnto kilin to ko ke dia siri fofo suga sa ko ke kam gelli gare anda hijundi fofo suga sa ko ke kam may gelli gare nyai soro nyanda da baranta Allah diga mendi
ابن القيم تو دغنا الله الشريعه hinne aro telengon tagu aro mogon tagu masala sube gabo hinne do telengon tagu do nyengendita alla dinan tanon haraka mangana hutuna rano kondi kenya noga kaytin ku belo bagani nanti ananya yakke ngada na daga kengra bonondi ndebe nya sorobe noga hijunu ko al halanum iga walla di batten kunya na ken ando kaytin daga otolende anya kenya ni ke anya kehe angana ro nanya kenya ni ke anya kehe anda wata ko ko birsene medi alla faran qati yigo anga nya mo sudambe ando setan ngana ando yakre ngana khidra setan ngana cikanni anga nya mo sudambe allati wa qul lil mu'minin ako mu'minun danga wato be gal mu'mina ko ngani kebe anan ka bana bakkarono alla ko senyadi ati muhammad ako mu'minun danga ni ya ko koso bakka harame anga danga ne seren tananga ken hiji lu ngay ndande nganda wandi kayti wandi yakke nyanke nganda daga hiji ke problem ya gare kenga na karay mew kombi sinay ambaga bisi wandi yakke donc wono kilin to ko kendi sidi aqulu qawli hadha astaghfirullah li lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أيها المسلمون أما مواقيت الحج مواقيت الحج الزمانية للحج والحج له أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج غيرها قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولو الألباب وهي شوال وذو القعدة وذو الحج أما مواقيت المكانية للحج والعمرة فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة والأهل الشام الجحفة والأهل النجد قرن المنازل والأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذلك حتى أهل مكة يحلون منها ومن كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث يبدأ أما أركان الحج أيها المؤمنون فستأتينا في درس القادم إن شاء الله تعالى أغسل منه هيجونا أن هيجون تبقى بقتيا بوي هيجونا حقتنو هليانا رنغان أن هيجو كتبقى حقت كبي كينغانو على هيجو كبي قولونغانو إنات مواقيت الزماني ومواقيت المكاني مواقيت الزماني هيجو بنغالي كامبري gelli kembere ngana daga har saudi allah to ko ma hiju nganari kubenu ga hiju ga qirani ndaberni ma kay ga tamattu ndaberni ga bena nyana ke mo gondambe yo hiju nga adu umra afani hiju nga qasu nyana di gara kun qasu khirin nanti hiju qasu hiju ke qasu pete qasubane ade hiju golle nyana qasubane katta tamunyai ma katta ken kamai أيام التشريق كهله أما هيجو كدوران قصوني أنا نعم هيجو كقول لسون تسهنا هيجو كدي أجهتي أنغنانيا كقصون غنياد دونكو قال لي أن غني أنتهون كامبريا قال لي أن هيجو قال لي يعني الشوا هو كأننا سيجي أتوقع شوال كأننا سيجي أو قاتني ورورانه urwarana ke ngana si gelli ke nganna hi anna hiju ke nganni en tappana gelli ke nyaade nganni xase da nyam magana duwa ga Allah ngana du en telle hiji kempe
waganta le hiji anda ken ko galli yere galli lenki la amana ni hiju ke qasu ku nganaro annanga nien tahu hiju ndanga nan mo gonchirondi kata hijunga Allah subhanahu wa ta'ala to dengan al hajju ashhurun ma'lumat hiju qaswani qasubenu tuntongani faman farada fihinna al hajja sirebe hiju ngana farlay kun nogondi fala rafatha de awa battarandiga men tadi hijana ganna mo gonchirondi kata bile gatelle hiji kanna daga andam kayinde na daga al kabana dangan kayinde hiji ndini ken nandurandi nanya ken nandurandi nanya hijunga qasunyani ku qasu no gonde ser sube hijunga nanya farlangan kamai ati fala rafatha batrandiga manna maka kode wala fusuqa fasiqa qanta qadi wala jidala kutandentadi fil hajj hiju ken gon donc anna mo gon kusukane ya gelanga nani kutandana khorenyai anna daga anna participate ambilla garon hiju ke me gollende anga nani digambur konna nyalla kan tangande nga khara katam bilagno hiju ken wana nanti ken na hiju ke bonondini adi tanano Allah subhanahu wa ta'ala wa ma taf'alu min khairin kanta fofo dabarni gel khairin nyai ya'lamuhu Allah Allah wa kent khairin anda dabar Allah datu ke aya no hutunu kata khairin ga boyenya khairin golle nga boyenya serena dude min khairin gollenga ana dunya khairi dunke Allah fare sallallahu alaihi wasallam hadisen ko ati ido kay matona ko kammenya ga yang kadingra suba na henganya aga yang kadingra sunna hannan kaunta nyana donc an khana kaunta kerona pakale nannya khairi dunke nyai anga hosu ban khairinga kenta sankono Allah ne tabaraka wa taala kati wa tazawwadu kana silhanda silebe ngana tele hijinga maka jongi soronga anga tele nyaage silhanda ngutande ben nokondi ke aya watina yang kasababunga kenni soro yogono angiri yamani da do khiri tokono yogono ay idaga ido silanda madaga itikuntu gena Allah kamai iga kinye imakatu sabari ni da soro nyaga allati wa tazawwadu kada silhanda ngutu batiye su anga da barni ken ko qaida nyai anga batiye su da barni maka du ngampun ka parlamento ron ken batiye na kondi kenya ni sharia nga tangana ri misile no ko ngana jabay khayenya ga malaji khayenya ga anna nyang ka baka misile kan nan daga boy ranti me ken soronya torono Allah faranti innal malaika yata'adhawna mimma yata'adhaw minhu bani adam malaika anu homi torono kebe ga hadama men torono timi sube ga hadama men torono malaika an torono kenta tintunanga ampunu kapal me kebe anda ga salina khortina salamun nanya ngiran kara donc hosugani ampunu kapal man toro ndenya batiyen no ngoni sharia ndanka bakenga har ta ko mo annata ko annatiga kamai andu sere ta mo sireng angane sikki anna sigan karan kam annatiga kamma andu sere andi sigi mo sireng toronde nyani ke Allah subhanahu wa ta'ala ti at-taqwa fa inna khayra az-zadi taqwa awasil handam po sirengan ke beken Allah kanne nya sirengan po sire Allah kanne nya ke ngade angane telle hiju nganna hiju ke haqqunda kubenu ga hiju ngurjanani sutanga Allah subhanahu wa ta'ala to dangani wattaquni khankani ke allai e haqq la sirudun konu hiju ke qasonni shawal ogatin ke beda ururane ha mina qaso ogatin ke beda mina qaso wa dhul qa'idati kenya ururane nakan qaso wa dhul hijja taro hiju ke qaso katta bida tabundi mana katta golle ke mena utugelli asegundi nyai kenya na khana giri arafa na daga dore inshallah kuntu warin enam amma mawaqitul makkaniya serenna namu yen jopana minna namu yan nan kawanda jopana minna namu yake di idingira nu nyani namu yake malanga ni ke banna iramul londi igati namu iramu kembrenga annanga nien tahu nanga nien nan tampai hijum bana da barni manna hijundu umra nya kapame anke nyanatu tamattu nyani ba ma ifradu nyani ba ma qiranu nyani ba atokanke nyime amay kembrenga annan kanne dawtu labbaik allahumma labbaik la sharika lak
inat kenda ngani namuye awa ke ko nane gon walla ina namu iramu kurondini ide bunyadi misale ngana ron avion no ina namu iramu londi amana pe nanti ngana namu iramu kurondini no be khawanta talbiya ke jopana no nye amana hede miqati kiyani ingana kinye miqati ngana avion no gondi angana katta saudi ngana kinye miqati sujele ngana ina kono nanti kudingira miqati pay ken kiyai kem miqati be ga kono de angana dangido kem nga am pay ken namu ke jopana no nye ampai ajo pananonya enam kenyani hadis li Allah faris sallallahu alaihi wasallam ati taban ke kun hijindo umrah njurono ke arqondi ati farenda haqqati ganka gunda bari madina kon dangani dhul hulayfa dingre yugade dhul hulayfa ina namu njo pananonya madina ko anke ngana daga do madina killen madina ko nga namu njo panano be an khana jo panano kenya wal ahli sham al juhfa samudun konna namu njo pana dingre be gati juhfa gelanke ngana daga do samudun konu ngana sam kempa suriya no daga na kata ordon ma palestine no daga na ina kentu khili samway donc kunge sen tonte be angana daga tike ngaviyo ngana mbaga nditinonga angana kinye ke dingre ranga namu yende bar kemo gonda me khane ahli najdi dun konu nga itikenda ngan dingre be gan qarna al manazil angana kinya no ngana namu en labari li ahli yaman dun ko no kenni yalamlam dingere gati yalamlam hon watin abara ali kusulen kitu into nya angana kinya tan sutu into ngalla ina kon nanti yare ani kata dore alla faren to dangani lahunna kukunun le iwa yemmen dangani sere sube anga bugudi anga di dun ko no nyai ولمن أتى عليه نار سرسوبي غري كماي من غير أهله نانغا هدي دون كونيا أبيو غنام بغاني دي كمان كم بدي دون كونيا كم برينغان نان قاوتا نامين دبرني كينيا كدينغراي قاكتا كي نامو يانا دبرني كونا دبرني أتي ممن أراد الحج والعمرة سيبي غانا تل جولا خونغا مان تل فيزيتي نياي أنغا نيهتي هيجو أنغا نيهتي يعني عمري نامو يكيهتي أنكم ماي haranga ne fuqaw yawon gati non danga ne rono nga ken dingra barkete yana nam qasariya makenko ati sir suliman arada al hajj wal umra kida ko nan tiyo gote le no nga antale in hiju ndu umra ari gana haju tanay faman kana min dunihinna sirebe ngana ni kumure mana anken na namu yukuru ko dingra no ureya anken na namu njopana kanya no gondi kenya ni makka dun ko non na namu njopana minna makka yimedi kina ajopan makkay medi donc kenyani sere anka manganari anganta kudingiranu de anga kudingiranu wurey kuna mu dingiranu yero kuna man khada barni anken nanna mu yeke da barna anga dingira beya ona ko misale iftirad nyane boy box ntatu gella ndani misale nga angola yero kuna gesen tonte ganta namu dingiranto makay katta saudiyai mana anta bakaro makkay anta bakaro madinai anta bakado yamani hoye anta bakado najidi khalle anta bakado sham khalle dura lingira nyani yerana na men jopara minna min angara jopa dingira su watelle Allah subhanahu wa ta'ala ngana khutbari ko yonaro juma atoko hijunga agombongu ada wajibin tahinu rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارفع عنا الغلا والبلاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد